Što se tiče aflatoksina, prisustvo u mlijeku, mi to svakodnevno vršimo u svojoj internoj laboratoriji, jer posjedujemo HACCP sistem ISO standard 9001 već od 2006. godine, a kontrole je izvršio Institut za tehnologiju i higijenu mlijeka i mesa Beograd. Uzeo uzorak veterinarski nadležni republički inspektor dr. Slobodan Zečević s njegovim saradnicima, kao i to da je uzet uzorak sa svih otkupnih mjesta, sa svih linija, a s obzirom da izvozimo naše proizvode u Republici Crnoj Gori i u Bosni, analize su rađene na gotovim proizvodima i u Crnoj Gori, u Podgorici. Analize su nam zato već dostavljene, da zadovoljava te kriterijume, da je nađeno u nižoj vrednosti, što bi se reklo, za oko 10 puta manje nego što je dozvoljeno. I u Bosni je odrađena analiza, rezultati nam nisu još stigli, ali su nam u telefonskom pozivu ukazali da zadovoljava kriterijume, da je nađeno u maltene neznatnim količinama, što bi se reklo da je kao organski proizvod. Što se tiče analize mlijeka na prisustvo aflatoksina, što ovih dana je pogođena cijela država, cijela regija, to je jedina priča. Rađeno je kompletna analiza cijelog proizvoda, znači, a i rađena analiza svih otkupnih linija. I u svima njima je pokazano da je prisustvo u veoma malim količinama, što bi se reklo 10 puta manje, znači i prosječno prisustvo aflatoksina u zbirnom uzorku je 0,05. Sigurni smo da smo jedina mljekara u Srbiji koja je na svim linijama zadovoljila kriterijume i na nekim se ne pojavljuje prisustvo aflatoksina. Nije to problem u proizvodnji, u tehnologiji, već je problem u sirovini. Ovde Pešterska visoravan na kojoj se i mi sami nalazimo, otkupljamo mlijeko 99% sa te teritorije. Ljudi to uzgajaju stoku i hrane, što bi se reklo, na tradicionalni način, ne dodaju nikakve primese, niti koncentrate, niti silaže, već sejeno, pokošeno i neki rod ako imaju svoga žita, kukuruze, tako to. I uz konsultaciju, razgovoru sa poljoprivrednim dobavljačima, proizvođačima i dobavljačima mlijeka, niko nije kazao da koristi te koncentrate koji sada su zabranjeni, poput gebija, jabuke, šta znam, ne bih da spominjam, jer ima ih dosta